Dakle, ovaj video radim zbog vas, da vidite koliko stvari sam ja ovdje skinuo sa ovog Tuarega. Znači, tu su i dva interkulera, znači, jako puno stvari. Ovdje je šarafa, 5-6 kila sigurno ima šarafa. Dakle, to je jedna katastrofa. Evo, kad se odbijemo malo da vidite, tu nemam baš prostora naprijed i onda ću odavde uzimati dio po dio što mi bude trebalo i tako ću da montiram auto. Znači jednostavno zato što gore mi je zatrpano sa šarafima, sa čudima, sa dijelovima, znači ključevima. Jednostavno sam ovako htio da stavim ispred auta. Što mislim?